Tua fuonyo muyeme wako bet muchungwa petwere luwa kanying ni Sandan Felix Altoro the second. Amioro foyo Luo TV madano madora ye de kwa Wilfred. Tua wano bedo ka neno Jim Paul ma bedo ka time kar mo karangech. Amieta wachu nindu tua any pogin mo surprising an eto gin ma o surprising an ena ye kit ma jowa ma watiket gi opposition kuberu katar ke Jimmy ma megi kere nutua kong dano mioro niang tien koba ngomu weko in a malo mitamane ni chung pigin ma ine neno tika diyo luak ma megi wek ine a male chung pigin ma tika diyo luak no kong ine niang papas ma megi ilobo kany dana chel mati ilobo kany tiki tien loka ngomu weko ene tiki ilobo kany in dana chel pero mo beru Jimmy weng kai tamo ni twero beru Jimmy weng chikaru kene giku kuoni kamoma raja teta mai itiu ma megi beru ka paro showa ne mai beru ka baro ne gen mala chwech po mine ye mot an before political parties mogo egini unu dong ana tiye kiet me konyo luak dong ka kama ana beru ka konyo luak o beru ka kama jomati mirgi neno chalo ana ti opposition ma megi chiu weka chako niang ni tien gin ma okaro ini lobo karu kene poko ien kidano mo kene ma kimaro Jim rach kar mo kene poko ien kidano unyo ribu ien kidano bena ma kimaro Jim bech dong machalo dana chel maneno ni achuli kuno ngola ti ana mioro wajo ni achuli ni waberu ma yet babet waberu ma wang watwolo kare me Jimmy weng tie ento kapo wayero ye tuku en mo wangi en matika bino eni inu watika chere final jomo kene mago loke an pameta lok komgi pien jomo kene gitigi la marach tua la eni po beru girme tuku eni winyo dana wajo ni pe yet meni wo wur ki meni ni Bible tika loko tian lok matito dida ento kai neno ini kalu lok eno me Bible li chikaru kene ya gikine pibi beru mabe yung botin en dano beru ka penyu wigini ngo weko ngari time go man no gino motie marach ki yungang udi chunyu uben ma chunyu tek wan foot batie luwa kanying ni Sandan Felix Altoro the second.